умедҷон ҳасанов, як афсари 27 солаи тоҷик, шаби 20 октябр зимни муқовимат бо як гурӯҳи қочоқбарон дар марзи ноҳияи ҳамадонӣ бо вилояти Тахори Афғонистон кушта шуд. ӯ баъди ҳамагӣ 13 рӯзи хидмат дар ин минтақаи сарҳадӣ талаф ёфт. این حادثه مشاب خوب بود، همه مردم خوب بود. آوردن مرده را، همه خیلی حالی در ماندنشو تن امید مرد است. دیگه یگان تای چی نکرده. آوردن هم خونه در موندنشو تن افغانا تیر زده. من خکم رو شاید بوری نکردم. اونم یه خطر در بینش خون داشته. اینم جز کم ترک بابی. اینم پرش کم ترک چوب بود بابنیو. اینم خلیفتن تیر برام جز اگه هم خطر ما دیدم. مرده را بردن در همون گور بوندن در میگه همه کم شوفتن. اینم کفن ببینی خون پال اینا تا دستا پری خون شید. اینم خیلی گرتین گفت سلام تو هم جمعه پری خون شید در همون گور بوندیم گفت. умедҷон он шаб дар марз набардор буд ва як гурӯҳи қочоқҷон бо ӯ дар набард шудаву ба таври ваҳшиёна куштаанд. ба гуфтаи хешовандонаш дар бадани афсари кушташуда осори 11 тир дида мешуд. гуфтанд ки тирҳои зиёд дар сараш ҳоло қушунҳои марзбонии тоҷикистон талош доранд шахсияти қочоқбаронеро ки умедҷонро куштааст мушаххас кунанд. ноҳияи ҳамадонӣ ки умедҷон низ зодаи инҷост бо Афғонистон 150 километр марз дорад ва як роҳи қочоқи маводи мухаддири афғонӣ ба Тоҷикистон аст. хадамоти марзбонӣ имсол 22 маротиба бо қочоқбарони маводи мухаддир ки саъи вуруд ба Тоҷикистонро доштанд ворidi даргирӣ шуданд. аммо дар ин муддат сарҳадбонони тоҷик 12 қочоқчиро куштанд, 6 нафарро захмӣ карда ва 15 тани дигарро ҳангоми қасди убури марзи Тоҷикистон дастгир намуданд.